Nehemia toru. Nehemiah 3. Ka tai ka whakatika iriahi pi tino tohunga. Rātou ko ona teina ko ngā tohunga. Kei te hanga i te kuaha hipi. Whakatapu ana i rātou, whakaturi ana i rātou o nā tātou tainoa ki te paurewa o Meaha. Whakatapu ana i rātou tainoa ki te paurewa o Hana Neere. Then Eliashib the high priest rose up with his brethren the priests, and they builded the sheep gate. They sanctified it and set up the doors of it, even unto the tower of Mea. They sanctified it under the tower of Hananel. I tōna taha ko ngā tangata o Hiriko e hanga ana, ai te taha o ira ko tākuru tama Imiri. And next unto him builded the men of Jericho, and next to them builded Zakur the son of Imri. Nā ko te kuaha ika nā ngā tama hae nā I hanga, nā rātou I whakanoho o nā rākau, I whakatūhoki o nā tātou, o nā raka me o nā tūtaki. But the fish gate did the sons of Hasenaa build, who also laid the beams thereof, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof. I koa atu I a rātou ko mere moto tama uria tama koto ki te hanga. Ai koa atu I a rātou ko mehu rama tama perekia tama mihi tāpere ki te hanga. Ai ko atu I ena ko haroko tama pāna ki te hanga. And next unto them repaired Meremoth the son of Urijah the son of Koz. And next unto them repaired Meshullam the son of Berechiah the son of Meshezabeel. And next unto them repaired Zadok the son of Baana. I tō rātou taha ko ngā tekoi ki te hanga o tira kihai o rātou tangata nunui I tuku I o rātou kaki ki te mahi ato rātou ariki. And next unto them the tekoets repaired, but their nobles put their necks to the work of their Lord. Nā ko te kuaha tāwhito I hanga e ue ara tama pāhia, rawa ko mehu rama tama pehoreia. Nā rawa ona rākau I whakanoho, nā rawa anō I whakatū ona tātou me ona raka me ona tūtaki. Moreover, the old gate repaired Jehoiada the son of Paseah, and Meshullam the son of Besadiah. They laid the beams thereof, and set up the doors thereof, and the locks thereof, and the bars thereof. I tō raua taha e hanga ana meratia kipioni, a tāro no meranoti, me ngā tangata o kipiona o mihipa. He wahi e rā no te torona o te kawana o tērā taha o te awa. And next unto them repaired Malatiah the Gibeonite, and Jadon the Meronothite, the men of Gibeon and of Mizpah, unto the throne of the governor on this side the river. I tōna taha e hanga ana uti ere tama harahaia, no ngā kaimahi kaura. I tōna taha e hanga ana hanania tama te tahi kaiwhakaranu. Nā oti aki a rātou a hiri harama, tainoa ki te taiapa nui. Next unto him repaired Uziel, the son of Harhiah of the goldsmiths. Next unto him also repaired Hananiah, the son of one of the apothecaries, and they fortified Jerusalem unto the broad wall. I tō rātou taha e hanga ana repaia tama huru, rangatira o te hawhi o ngā wahi o hiri harama. And next unto them repaired Rephaiah the son of Hur, the ruler of the half part of Jerusalem. I tō rātou taha e hanga ana I raia tama harumapa, ki te ritinga atu anō o tōna whare. I tōna taha e hanga ana hātuhu tama hahapania. And next unto them repaired Jediah the son of Harumaph,
even over against his house. And next unto him repaired Hattush, the son of Hashabniah. Ko marakia tama hāremi, ko hāhupu tama pāhata moapa, ki te hanga I tērā atu wahi I te paurewa anō hoki I ngā umu. Malchijah, the son of Harim, and Hashab, the son of Paeth Moab, repaired the other piece and the tower of the furnaces. I tōna taha I hanga ana a hārimu tama harohehe rangatira o te hawhi o ngā wahi o Huriharama a ia me ana tamahine. And next unto him repaired Shallum, the son of Halahesh, the ruler of the half part of Jerusalem, he and his daughters. Ko te kūwaha o te raorao he mea hanga nā hānunu rātou ko ngā tangata o tānua. Nā rātou I hanga nā rātou anō I whakatū o nā tātou, o nā rākau, me o nā tūtaki ko tahi mano anō hoki ngā whatianga o te taiepa, a tainoa ki te kūwaha pāru. The valley gate repaired Hanan and the inhabitants of Zanoah. They built it and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof, and 1,000 cubits on the wall unto the dung gate. Ko te kūwaha paru nā marakia tama rekapa rangatira o te tahi wahi o pete hakereme I hanga. Nāna I hanga nāna anō I whakatū o nā tātou o nā raka me o nā tūtaki. But the dung gate repaired Malchiah, the son of Reshab, the ruler of part of Bethhakerem. He built it and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof. Ko te kua I te puna, he mea hanga tērā nā hārunu tama korohote, rangatira o te tahi wahi o mihipa. Nāna I hanga, nāna anō I hipoki, nāna I whakatū o nā tātou, o nā raka, o nā tūtaki, me te taiepa I te puka wai I hirua I te taha o te karia te kingi, a tainoa ki ngā kaupae hiki iho ana I te pāo rāuri. But the gate of the fountain repaired Shallum, the son of Kolhoza, the ruler of part of Mizpah. He built it, and covered it, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof, and the wall of the pool of Siloah by the king's garden, and unto the stairs that go down from the city of David. I muri ia e hanga ana Nehemia tama atapuku, rangatira o te hawhi o ngā wahi o Peteturu. Tainoa ki te ritinga o ngā tanumango o Rāwiri ki te puka wai hanga ki te whare anō o te hunga nunui. After him repaired Nehemiah the son of Azbuk, the ruler of the half part of Bethzur, unto the place over against the sepulchres of David, and to the pool that was made, and unto the house of the mighty. I muri ia ka hanga ko ngā riwaiti ko rehu mutama pani. I tōna taha I hanga ana hahapia rangatira o te hawhi o ngā wahi o Keila I tōna wahi anō. After him repaired the Levites, Rehum the son of Bani. Next unto him repaired Hashabiah, the ruler of the half part of Keila in his part. I muri ia e hanga anō o rātou teina, ko pāwai tama henarara rangatira o te hawhi o ngā wahi o Keila. After him repaired their brethren, Bavai the son of Henadad, the ruler of the half part of Keila. I tōna taha hanga ana tere tama hehua rangatira o mihipa. I te tai wahi te ritinga atu o te haeringa ki runga ki te takotoranga mea whawhai te koki o te taiepa. And next to him repaired Ezer the son of Jeshua, the ruler of Mizpah, another piece over against the going up to the armory at the turning of the wall. I muri ia ko pāruku tama tāpai, ua rawa tāna hanga I te tahi atu wahi. I te koki o te taiepa, a tainoa ki te tātou o te whare o iriahipi o te tino tohunga. After him, Baruch the son of Zabai earnestly repaired the other piece,
from the turning of the wall unto the door of the house of Eliashib the high priest. I muri ia ka hanga ko mere moto tama uria tama koto i te tai atu wahi, i te tato ano i te tato atu ano o te whare o Iriahipi, a tainoa ki te pito o te whare o Iriahipi. After him repaired Meremoth the son of Urijah the son of Koz another piece, from the door of the house of Eliashib even to the end of the house of Eliashib. E muri ia ka hanga ko ngā tohunga, ko ngā tangata o te mania. And after him repaired the priests, the men of the plain. I muri ia e hanga ana pini amini rawa ko hahupu, i te ritinga mai anō tō raua whare. E muri ia e hanga ana ataria tama mahea tama anania i te taha anō ki tōna whare. After him repaired Benjamin and Hashab over against their house. After him repaired Azariah the son of Maaseiah the son of Ananiah by his house. I muri ia ka hanga ko pinu i tama henerara i te tahi atu wahi, i te whare atu anō o ataria, a tainoa ki te koki o te taepa ki te pikonga. After him repaired Binuai the son of Henadad another piece, from the house of Azariah unto the turning of the wall, even unto the corner. Ko pārara tama uta i te ritinga atu o te koki o te taepa, o te paurewa hoki e kōkiri ana ki waho i te whare o te kingi i runga. I te taha o te marae o te whare here e muri ia ko Peraia tama a pāroho. Palau the son of Uzai over against the turning of the wall, and the tower which lieth out from the king's high house, that was by the court of the prison, after him Pedaiah the son of Perush. I noho ngā netenemi ki opere, a tainoa ki te ritinga atu o te kuaha wai, whakate rāwhiti ki te paurewa anō hoki e uaki ana ki waho. Moreover, the Nethinims dwelt in Ophel unto the place over against the water gate toward the east, and the tower that lieth out. I muri ia ka hanga ko ngā tiko i te tahi atu wahi, i te ritinga anō o te paurewa nui e kokiri ana ki waho, a tainoa ki te taiapa o Opere. After them the Tekoites repaired another piece, over against the great tower that lieth out, even unto the wall of Ophel. Ko te runga ake o te kuaha hoiho tā ngā tōnga i hanga ai, i te ritinga anō o te whare o tēnei tangata. From above the horse gate repaired the priests, every one over against his house. I muri ia rātou ka hanga ko haroko tama imere i te ritinga anō tōna whare. I muri anō hoki ia ka hanga ko he maia tama hikanea, kaitiaki o te kuaha ki te rāwhiti. After them repaired Zadok the son of Immer over against his house. After him repaired also Shemaiah the son of Shechaniah, the keeper of the east gate. I muri ia ka hanga ko Hanania tama Nehemia rawa ko Hanunu, ko te tama tuaono a tarapa, i te tai atu wahi. I muri ia ka hanga ko Mehurama tama Perekea i te ritinga anō o tōna ruma. After him repaired Hananiah the son of Shelemiah, and Hanan the sixth son of Zalaph another piece. After him repaired Meshullam the son of Berechiah over against his chamber. I muri ia ka hanga ko marakia te tahi o ngā kaimahi kaura, a tainoa ki te wahi i ngā netenemi i ngā kai hoko, i te ritinga atu anō o te kuaha mipikara, ki te pikitanga atu anō hoki i te koki. After him repaired Malchiah the goldsmith's son unto the place of the Nethinims and of the merchants, over against the gate Mifkard, and to the going up of the corner. Nā ko te takiwa o te pikitanga i te koki tainoa ki te kuaha hipi, I mea hanga tērā nā ngā kaimahi kaura, nā ngā kai hoko. And between the going up of the corner unto the sheep gate repaired the goldsmiths and the merchants.